mwabaye handikiso mu rutonde mwahimbire mwagiro mu mvura Orukure by'entunguko mu Rwamabondo Town Council Aida Twinobusinje agambira abatura babire berundanire akatare akabagore market ngwe Centers Government ebahire okurabira mu parish development model nezo kukorese by'entunguka betu kutarukuzinywa amarwa ninga kusheramwe abakazi abandi mutandike no gukora muramborane mumanye memba kwara yagiro mu group yo mwani agwine hata no shanga memba yagiro mwani taine chitineti nande sente zo mwani taine chitineti Twinobusinje nagira ngo kurambura okuno kwija korweka handijo ahabwa aba batunjire mpihezi okurebe bariyo no bazikoresa twine fomu erugire Kampala tuzakwandika kwawo kagira ngo iyo muhindi wo mwani sentos tweet wajanoza kugura maniwa otomwani wajanoza kugura binyasi oyarire ntuzakubireba tukuterera wechani kiteka afomu yawe akataraka akabagore kakatandukwa abaturo kugurizamo ibintu byabo barwiho mu Centers za Parish Development Model n'imyuga hamwe na no kubyongeraho umutindo Twe tungura umutobe atine mbuzi atesanye ngo mbuzi nguzembuzanye mukaga yo nindisa kandi akasida kuzagizeho naye nagura hebi embubo yo pinga umukazi wanje nahinga ekitongole kitari kya government ekya Babungarida Fokureka Foundation nakyo nikikwatanisa n'abatura okubareteraho emishomo yabusha omu by'entunguka nk'ebyo buhinji n'oburisa eby'obushubuzi eby'amagara hamwe na n'ebindi twenda kugezaho kusya obuhereza bw'abantu bitu hihi okwiha batandikaho akataraka abaturano bagira ngo bahwerirwe cyangwa mu by'entunguka kandi basimire government abo kubaretera sente za Parish Development Model okutunga na n'obuhingi nibyo bintu ebikutwiho mu bworo wakireba kandi nashoma muri kindi nayiga muri kindi kikwatirina na okuta umutima munonga kikwatirine na okuta umutima akintu cyo no ukora ahabwa TV West and Elias Rtugusa.